Pa evo, kao što sam i ranije najavio, lokalna samouprava nastavlja sa ozelenjavanjem grada Sremska Mitrovica. Posle akcije koje smo dodijelili besplatno jasene, danas smo posadili jednu palmu, kao što možete da vidite, a također i japansku trešnju. Palmu smo posadili, kao što sam već rekao, oko gradskog bazena, a japansku trešnju posadili smo u centru grada, tačnije u parku. U priliku bi iskoristio da se zahvalim pre svega nevladinoj organizaciji Zeleni razvojni centar, koja je dobila sadnice od društveno odgovornih kompanija koje su dali nama. Također grad i dalje nastavlja sa ozelenjavanjem grada i vodit će računa o zaštiti životne sredine. Zeleni razvojni centar nakon podele belog jasena na preko 100 lokacija u Srbiji u jesenjoj i prolećnoj sadnji rešio je da za vreme letnjih meseci zajedno sa društveno odgovornim kompanijama koje su spremne da podrže naše akcije ulepšaju gradske parkove i zelenila po gradovima i opštinama u Srbiji. Sremska Mitrovica je prva koja je dobila od dve društveno odgovorne kompanije palmu koja je posađena kod gradskog bazena, kao i japansku trešnju koja je posađena u gradskom parku.